Jo, veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video. Danas, konačno, nije lovački vlog. Danas vam predstavljam moju opremu za snimanje. Ok ekipa, na samom početku imamo moj DSLR ili Tiga fotoaparat. Fotoaparat sa kojim snimam video klipove. U pitanju je Nikon D5300 sa dodatkom od mikrofona Rode, tako da i naravno objektivom 18-105 mm. Također ima i automatski fokus i manuelni. Naravno ima i blic, ono što sve standardno ide. Ovo ovdje je, kako se to kaže, zvaćemo kvačica. Ajmo reći kvačica. Zvaćemo ovu kvačicom za stalak. Znači stalak, op, stoji, snima. Ovo inače elastični držač prilikom vibracija, znači da ima te pokrite amortizaciju. Tu sam ovak zavrnuo da mi to nisu ovako neuredni kablovi. Sada, još jedna dobra stvar jeste što ima rotirajući ekran. Rotirajući ekran. Pogledajte ovako, kad želite da snimate vlog. Pljas, idemo. I posao ljudi. Mrcina ovdje. Pošto reći muđa ovdje, nema veze. Uglavnom da, u tome fazom. Sve u full radi. Da. Još neka fotografija, nešto. Evo, tu je dron. Doći mi do drona. Elem, već me dugo služi i cijena ovoga fotoaparata bez objektiva bi negdje bila oko 500 eura ili 1000 maraka. Sa objektivom, mene je izašlo sa objektivom, znači sa ovim objektivom 18-105, me je izašlo oko 1600 maraka ili 800 eura. Elem. Dodatak još jedan koji sam dodao jeste ovaj GIRP. GIRP ili Tiga dupla baterija. Dakle, ovdje se nalazi sada dvije baterije umjesto jedne i normalno da duže traje. Plus jednu bateriju sam još dobio kao viška, u slučaju da se isprazni jedna unutar, znači ova je u rancu. Tako da, nije loš, služi me dobro. Nadam se da će i dalje. Stavit ćemo to tu. Zatim, na red dolazi još jedan Nikonov objektiv, to jeste 50 mm. Njega najviše koristim za šutinge, pošto bavim se i fotografisanjem, između ostalog YouTube-om. Dakle, ovaj sam uzeo samo radi fotografisanja, jer jako je dobar. Otvor u Lendi 1.8, znači također ima polu automatsko fokusiranje i manuelno. Znači, ok objektiv. Cijena ovog objektiva je bila 250 eura. S tim da sam imao popust, pošto kupujem već dugo u tim trgovinama. Ili ti ga u austrijskom Hatlaueru. Evo, besplatna reklama za njega. Ko fol, nešto ja jak youtuber pa reklama. Ok. Na popustu mi je bio 180 eura. I hvala na popustu. Sljedeće na redu jeste pljas. Dron. Ovo je mali dron. DJI Tello. Znači od DJI-a, fabrike DJI. Tello se zove. Ja mislim da ćete ovdje moći vidjeti. Evo ga ovdje. Malo piše DJI.
DJI Tello, praktično mal dron. Može stati u džep kad ga rasklopite, sve u fullu elastičan. Dakle, koliko sam ga puta već zapucao u drvo i ništa, jednostavno ništa. Tu i tamo otpane leptirca, ali zato sam kupio isto dodatnih dijelova za njega, koji su me koštali, ajmo reći, papreno. Da, uz, da kažemo sad i cijenu, uz dron i uz dodatke izađe negdje oko 200 eura. Oko 200 eura dron. Sad neke specifikacije drona, recimo, dron može letiti u visinu oko 30 metara. Ovdje smo senzori. Oko 30 metara, znači i u daljinu od mobilnog uređaja, u daljinu oko 100 metara. Snimanje i fotografisanje u 720, znači nije Full HD, tako da mislim praktično dvije baterije imaju, onako ok, puni se i kontrolira se pomoću mobilnog uređaja, dakle nema svoj joystick. Nakon nije loš, meni je ok, ali bit će neki bolji dron. Ok, brađo. Tu smo sada kod moga prvog stalka, jer na drugom stalku držim sada svoj mobitel. Kod drugog stalka nalazi se Velbonov stalak, jako simpatičan i mal stalak i dovoljan. Ovdje ima tu libelu, dakle za namještanje, i jako dugo, do 1,5 metar visine može se izvući. Dakle, i da, ovo nisam ja kupio, ovo sam dobio na poklon od svog brata. Jer smo bili u fazonu kad je došao kod mene, evo jedna anegdota, došao kod mene tamo u Austriju, dakle u Tirol, i odlučio mi i rekao, ajmo fotografisati moj stari stalak, rekao ostao dole, i ćemo prvo da kupimo stalak. Očeo mi kupili stalak, pala kiša, nismo nikad se fotografisali. Zamislite, tragedija. Ali nema veze, sve u svemu, hvala ti. Evo, sljedeća stvar jeste moj rusak. Evo ga moj rusak, dakle, ovo je rusak od Tariona. Jako dobar rusak, ovdje sam napravio neki world road trip. Croatia, Slovenija, Bosnija, Austrija, ima tu svega i svačega. Ekstra dobra torba, nisam je puno platio. Koliko je bila, negdje je možda oko 20-25 eura. A nije loše. Tako da i torba zaslužuje svoje mjesto među opremom, zar ne? I stvar bez koje i ne bi bilo ovih klipova jeste moj laptop. U pitanju je Acerov laptop, no ovo mi je stari laptop. Novi mi tamo radi, mogli ste da vidite. Evo ga, tu je Acerov laptop, također isto radi. Jako dobre specifikacije, nekakav dual core, ovo ono nešto tamo. Lijevo desno, 4 GB RAM-a, ne znam sad sve te specifikacije. 64 bitni je, nemam pojma, neki ti fazoni. Uglavnom, dobro me služi danas dan i preko ovoga dobijate klipove. Da, ovdje nekakve naljepnice, neke zezancije. I ja nalijepio naljepnica i zamislite, mali brat zalijepi Rodrigueza. Ha! Bože svašta. Ok, ja se nadam da vam se sviđaju ove stvari i da ste uživali u ovom klipu. I ne znam šta drugo još da kažem, osim da sada to sve izračunamo. Napravit ćemo obračun ovamo.